Kardom don marle tu apren sinang litum kaduk kawe kan hastami pinirani kan sam kardom kajerek lo pininang litum hat nilitum banget home hinpe ke pachini pomji mudene ponje lama gelalo athela ke sini karong berta nilitum banget home kilun ikon sengena so ainal dabing kang jenu gerlo asin pansu alunjir ajut nilitum release poniko release politi aman nilitum kilun banget tong iksa sisi wajin sakono kasi kado kita jokowi nu busin kelo tabang sulunjir nilitum itu bolong net long to mikilong pon jogeloge like asing like range once in this year believe asing itu handspent chuni kono la bangso sengvena usoson olunjir itu ipon mate aktif di pon stemini lilo jaro ambe tapen ala bangso olunjir utani mata tu niglo tapen la bangso olunjir itu kata gue bang film sang Vishnu ini sel akas home jirum si ada si irong resu jang tapi tahu ini mantas mepet kiluna hit ben pacirum gumsi army sebagai silang rupa juga hangkong ini silang itu kata kita labang selunjir kau juga pasti cuma sih itu kata sih pilih itu bang kita sarpe maksud sengena usuason alunjir itu hanya untuk bengkang good news udah biarkan kami setelah sarno cinggai sarno seperti pada itu YouTube channel mati net along stamina itu paling lompat Kasi don marle tu, nang litum labang so sengena, so son polunjir, litum tutulong, kipilong yang kena litum katok kalita. Maka sama di like, comment, share, share pakai, itu masih ni kayak